Ngibingelele ngiphile nginamukela nakabathandi bomculo maskandi kule channel ke engilethela indaba zamaskandi efika soke isikhathi uDumakahle ke ngesikhathi ke echaza ke lapha ke ngokubhala kwakhe ingoma sazi kakhulu ke ukuthi ke uDumakahle ke umfana waphansi le engoje ke eFreehead unalo ke ipen phela ke lapha ke ekubhaleni ke ingoma ke uyibhala ke ingoma ke zahlukahlukene ngomlayezo ke enazo ke lapha ke kwi-album yakhe ke njengoba ke ekhiphile ke uDumakahle ingoma ke ezu-16 ke kugcwele ke imilayezo lapha ke ingoma ke ezimnandi ke nangu ke ezichazela lapha ke kuyona ke le video engizofakela yona ke njengamanje bese ngakemukele bese kulethela yona namhlanje ke siyabonga isikhathi siyashintsha ngempela njengamanje kodwa angicabanga ukuthi kushintsheni kwesikhathi khona into ethi asiphuphumezela abantu ukuthi benze izinto ezingekho right nokungeyizwa yingakho ke mina bafethu ngeke ngishintshe kule nto le yokuthi ngibhale message ngoba ngiyaqonda kahle kamhlophe ukuthi lesi siphiwo ngaphiwa sona akase siphiwo noma ubani so mina mangabe ngasasideliver ngalendlela le okufanele sideliver ngayo kubantu kusho ukuthi uNkulunkulu ngongipha lesi siphiwo lesi ngiyamfeyila angisakwenzi lokho kufanele ngikwenze ngoba ngempela kubalulekile ukuthi abantu bazi ukuthi mawubhekene nesimo sokubhekene naso umuntu azi ukuthi akuyena yedwa mina njengami njengoba ngaphiwa lento ukuthi ngiphilise abantu ngelaphe abantu ngimphefumule angikwazi ukuthi ngikudlule leyo nto leyo yabona uma umuntu eseyithola imessage walapheka uzophinde futhi ehambe futhi uyodlala yona imijolo leyo akusiyinkinga yabona kodwa ama-advice angekho right lama-advice ukuthi kufanele ukuthi umuntu ethi ungabisaqinisa kakhulu kumlayezo ukulimala abantu lapho yabona ngeke utshele inyanga ukuthi ayingabisaqinisa kakhulu kuyikhubalo ayihambi yothwala ukuze abantu bezongena kakhulu kuyona izuza imali egcina kwakho konke yebo imali siyayifuna kodwa idaba ukuthi umuntu akalapheke emphefumulweni wakhe uyabona so noma ngoba kuthiwa inyanga ngingena abantu abawu5 ngosuku kodwa izinto ngebezophuma belaphekile lezo zifo lezo sobhekene nazo lokho kufunekayo kodwa abantu mabezoya enyangeni ethwele kuyoba nedumela nje ukuthi kuyagcwala kuleyo nyanga kuyo kodwa abantu laba sobefuna ukulapheka enkingeni kodwa bengalaphekanga uyabona so bafuthi lokho ade ngithi ngibizolise ukuthi nani singanidukisa isikhathi ngigcina senilahlekelwa into ezoniphilisa noma into ezonakha noma into ezoniduduza nezonifundisa